Dobar dan, ja ću vam danas pokazati kako skidati modove za Minecraft PE. Prvo što trebate, uđite u trgovinu. Napišite mine CRAFT Minecraft mods, Minecraft mods. Imate prvi mod for Minecraft PE i ja sam skinuo ovaj tu. Evo da pokažem ono. Kad ste već tu, otiđite na mods i tu koji Minecraft imate. Ja imam 8.1. Imate tu različite modove. Evo vidite. Meni najbolji mod mi je free crafting. I trebate imati block launchera, to ću vam sada pokazati, pardon. Block launcher. Idete na block launcher i skinete ga. Ja imam demo verziju, zato ne budete mogli, ne možete više modova staviti. Samo gledam nešto, pardon. Sad kad ste vi tu, otiđete na one modove i tu skinete. I kad skinete, otiđete tu na block launcher. Otiđete tu na jednu gore. Vidite malo. Kliknete. Otiđete peće modove u igri. I tu ja imam te modove i možete tu naći, ali nema ništa. Evo ja ću uključiti super jump, ću isključiti. Samo malo, pardon. Stavit ću climbing mod, evo. Stižete tu. Play. Evo. To. Evo. Evo, vidite bolt, dobro. Tako ću se penjati. Opa. Bez lojtra. Sad ću skočiti s zgrade.